sebagai orang yang telah menghadiri dan melalui segala proses ni, Okay. apa yang you boleh bagi tahu what Malaysia can do to make this participation untuk Nobel Laureate ni menjadi lebih, orang kata, lebih meriah, ataupun kita nak grab peluang ni. So macam mana you boleh kongsikan pengalaman you mendapat peluang Okay. ni ke sana? So pertama sekali kita kena faham konsep of macam mana selection of the participants untuk ke Lindau Nobel Laureates. So di Malaysia, Akademi Sains Malaysia merupakan the official body untuk nominate kepada Lindau Nobel Laureate, dan towards the end the decision is made by the Lindau Nobel Laureate meeting punya council itself. So jadi sebab tu kalau kita tengok sebelum ni kadang-kadang 3, kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 6, because the selection is by nomination by Akademi Sains Malaysia, and final selection is still by the Lindau Nobel Laureate meeting council. Tough ke pemilihan daripada ASM ni? Saya tak sure juga nak cakap kan. Tapi bagi I the candidates untuk masa interview tu agak ramai, 30 lebih. Itu pun yang interview. So most probably yang apply tu lebih ramai lah. Jadi untuk lepas interview sessions tu, and then you will get some emails that you are being nominated for the Lindau. Lepas tu yang tu I tak sure sebenarnya berapa yang ASM nominates that they find macam suitable candidates untuk dihantar. Dan towards the end tu kita ada kena isi lah some borang, buat some essays and so on, dan kita submit ke Lindau untuk selection. So kalau boleh kita katakan ASM adalah facilitator yang facilitate segala permohonan ni, dan pemilihan seterusnya ni ditentukan oleh pihak Lindau. So you rasa dengan yakinnya apa faktor yang menyebabkan you terpilih? Okay, honestly sebenarnya bagi I, apa yang I rasa ASM sebenarnya nak tengok kita ni seorang yang passionate dengan sains tu, and have a good knowledge and about the Nobel Laureates, Nobel Prize, dan lepas tu diorang juga nak tengok kita punya keyakinan, adakah kita seorang yang akan boleh bercakap dengan orang lain nanti bila kita, sebab kita kat sana kita akan jumpa Nobel Laureate, kita akan jumpa yang saintis. So mungkin itu soft skills yang diorang nak tengok. And saya rasa those things are portrayed through the writing, sebab dia ada kena hantar some essays tau, through the writings and also through the interview itself. Jadi bila kita interview tu, of course lah, I rasa I thought that I tak cakap banyak. So I ingatkan I'm not going to be being selected lah. So tapi diorang it's not just about how much you talk, but also what is the content of how you answer the questions precisely and so on. Mungkin itu kot yang diorang tengok, sebab most of the questions tu pun memang pasal research kita, pasal kita punya minat dengan scientific punya communities and so on. Dari segi pembiayaan untuk menghadiri meeting ni, macam mana? Okay, so dari segi pembiayaan dia ada certain fees yang dikenakan. Okay, dalam, boleh reveal ke amount? Mungkin siapa yang So bantu. dia ada certain amount, dan half of the amount should be paid by Malaysia, iaitu the nominating body lah, Akademi Sains Malaysia. Tapi ASM dia ada buat agreement dengan university, untuk university sendiri yang biaya. Jadi untuk saya UTP lah yang bayar, just untuk fees tu je, yang termasuk dengan accommodations, dengan makan semua event kat sana lah. ASM biaya tiket penerbangan dengan ground travelling lah di Germany.